Nizim Africa sanibonani dumelang abshini and hello. This is Dr. Utikesala Makesha Nyangenkulu yase Nizim Africa. Bagaetso, today my topic is about kereke ya Sephiri. Kereke ya Sephiri ke eng? Kereke ya Sephiri, how does it help one? Kereke ya Sephiri, what does it do to one's life, one's financial situation, one's everything? Okay, fine. Kereke ya Sephiri is something that I've been running since from the year 2004 up until today, or it's something of which I was initiated to rightly ekhaya langzala khona by the year 2004 njengoba namhlanje siku 2026. So I have over 20 years. It is something like 23 years since I've been initiated under Kereke ya Sephiri. So into yokuthi ekhaya bekusizwa abantu ngayo till to this point, till namhlanje. So ngakani Kereke ya Sephiri kahle for many years up until the year 2023 ilagwana ngastopa about Kereke ya Sephiri ya kwaba kingathi yathikaziseka. So now because of being inkinga bakwethu yeindawo la lento lengihambisela khona, so indaba isekutheni Kereke ya Sephiri akusinto efuna ukuthi uyirane endaweni osicashile. Kereke ya Sephiri akusinto efuna ukuthi uyirane endaweni zabantu. Kereke ya Sephiri akusiyinto efuna ukuthi ube busy ngayo endaweni eyikuthi azihlambulukanga. Uyazi indawo engahlambulukanga indawo eyikuthi abantu kade benza izinto kuyona without you knowing, without you understanding, without you noticing. Kumele ukuthi uma usebenza ngento zikamoya usebenze endaweni eyikuthi zihlambulukile. Njengoba kuyimanje bakwethu ngimema bonke abantu basatsiba inkereke ya Sephiri le bayitsebang ba kikileng ka tsamaya le bona ya ba ke a ema tseleng le bona. Ke batla understand kereke ya Sephiri ke matla, ke bophelo, ke khotso, ke mohau, ke tswelopele. First and foremost, kereke ya Sephiri, it is not satanism. I repeat, kereke ya Sephiri, it is not 666. Kereke ya Sephiri, it is not demonic. Kereke ya Sephiri has nothing to do nemimoya yesatanism, nemimoya yokuthi umungeni kereke ya Sephiri kuzokwenzeka ini nani ngawe kumele ebusuku ndize, kumele ebusuku wenze ini. Kereke ya Sephiri, it is not that. Batla nkutla kereke ya Sephiri asinto yeo. Kereke ya Sephiri ke Sephiri because of into enziwa lapha ya akumelanga uyiyazi, ngoba uma ungayazi izokwenza ukuthi ungasizakali by the time usuyazi. Uma ungayazi imfihlo ya kereke ya Sephiri angeke usizakali. Kereke ya Sephiri, Sephiri means imfihlo. NgesiZulu kuthiwa isikhethwa. Leli bandla lesikhethwa laqala kudala khale. Uqala kwayo yaqala from eBotswana. Ukusuka eBotswana abantu bakhona bayithatha bayibeka eLesotho. Ukusuka eLesotho yeza ngala eNingizimu Afrika. From here la yaqala khona yaqala eRome. Angifuni ukudlala ngawe. Yaqala eRome. From Rome to Botswana, Botswana to Lesotho, Lesotho to South Africa. Ka mantswe a mang bane ba feta ba lo ijala ka Lesotho batla ka yona ka mo. Ngamanye amagama uma into eseLesotho ochoro from quite lemo, because Lesotho is rightly within South Africa. You can never reach Lesotho without ungeliqala South Africa. Kereke ya Sephiri into yokuthi yaqala from dala eBhayibhelini till namhlanje. But leyanto isiza abantu abanjani na? Kereke ya Sephiri ifuna umuntu ekuthiwa kuyena uthakathwe kakhulu. Kereke ya Sephiri ifuna abantu ekuthiwa bamoshwe kakhulu. Kereke ya Sephiri ifuna abantu ekuthiwa into zakho wagangeliwa kabi. Kereke ya Sephiri ifuna umuntu othi kudala ngifuna umsebenzi angikutholi. Kereke ya Sephiri ifuna umuntu othi ngizimisele ukuhamba lento. Because to some people we don't explain this, but to tell you an honest truth, Kereke ya Sephiri is not something that you just come once off, then you are done. No. Kereke ya Sephiri uhambo. Kunesinye isihlabelo engomeni ya zaseNazareta ethi sikulolu hambo. Ngiyakhuluma phambili thini.
kereke ya Sephiri uhambo olusuka eGibhithe oluye eKanana. Ngamanye amagama uyathathwa ukusuka endaweni yaseGibhithe uyisiwa eKenani. Kereke ya Sephiri ke matla. Kereke ya Sephiri ke bophelo. Kunabantu abakhulu emhlabeni. You won't even believe. Uma ubabuka wena ungathi bathwele banenyoka banani. Abana inyoka. Batsamaya kereke ya Sephiri. Kereke ya Sephiri ke bophelo bo pateileng. Kereke ya Sephiri ifuna umfazi osokoliswa umyeni. Kereke ya Sephiri batla mosadi ya sokodiswang ke monna. Kereke ya Sephiri batla mosadi a leng ka hara mathata. Kereke ya Sephiri ifuna umuntu onama case angapheli. Kereke ya Sephiri batla motho o keneng ka hara mathata le ditsietsi. Kereke ya Sephiri batla motho o tshwang bophelo ba hae boyeme. Ke kereke ya Sephiri. Inkonzo yaseSephiri ifuna umuntu okuthiwa impilo yakhe iphelile. Kereke yaseSephiri ifuna umuntu okuthiwa into zakhe zimile. It is not ukuthwala. I want to be clear with you. Uhambo luka moya. Olukade luhamba kibo ngkhona mantsupa. Olukade luhamba woshembe umqali wendlela. Uhambo olukade luhamba kibo ntate Frederick Modise wa IPHC. Uhambo labantu abakhulu. Uhambo okade luhamba oPresident Nelson Mandela. Ke bua ka kereke ya Sephiri, ke bua ka mabala ka hare, ke bua ka ntho e kgolo. Uhambo okade luhamba ke bo kgosi ntate Moshweshwe, kgosi ya Basotho, the royal family ya Basotho. Itsamaya kereke ya Sephiri. So ngizama ukuthi kuwena ha ule motho o batla matla, ufuna amandla angafani namanye amandla, ufuna impilo engafani nezinye impilo, ufuna amandla okuphila angafani namanye amandla okuphila, ufuna ukuphumelela ngendlela emangalisayo, you only need kereke ya Sephiri. Ngikhuluma nawe kuyimanje oninyanga yoMpeli TV. I'm inviting you kereke ya Sephiri. Sizabe sicala ka kereke ya Sephiri. Re tla be qala tshebeletso. I want to check the dates correctly. Ho tla be qala neng? Ka May ka di 23 on Saturday. I repeat, the 23 on Saturday. Saturday the 23rd of May 2026. Saturday ka di 23 kereke ya Sephiri ya qala. Kereke ya Sephiri tlo kena each and every Saturday endaweni yase Fine Town. Kereke ya Sephiri ya kena. Kereke ya Sephiri uqala on Saturday the 23rd of May 2026. Kereke ya Sephiri ya kena. Kube kuyikuthi every Saturday ho tla bo kena kereke ya Sephiri e Fine Town daga baba. Umufuna ukuza, you'll call us. The numbers are appearing on the screen. Batla o laela re kereke ya Sephiri ho hlokala eng le eng ha o tla. If you're a first time, you're just a person who just want to, like, who you are starting, uyaqala ukuza kuthina. Hakiso usebeletse, ngizabe qala ukusebenzela. Tlabe ke qala initiation ya hao. It is only 500 rands. 500 rands initiation fee ya kereke ya Sephiri. Ha re kopane ke 23 tsa May 2026 lefatsheng la Fine Town Johannesburg re lo nwa metsi. Ngiyabonga. Ngwana Manyeloi dumela, sawubona mtaka baba la ukhona. Dumela ngwana ba profeta, dumela ngwana Manyeloi. Ku dumedisa ke le Dr. Oti ho tswa lefatsheng la Fine Town Gauteng. Ke kopa nkutlwe ngwaneso. Ha ke re tswa lefatsheng la Fine Town Gauteng ke mo teng re tla be re tshwara tshebeletso ya kereke teng lefatsheng la Grassmary Fine Town. Batho ba ntse bang mo ke qadileng ke sebeletsa batho teng, mo ke qadileng ke thusa batho teng ka ditshebetso tsa moya ke lefatsheng la Fine Town. Utlwa ngwaneso, ka di 17 tsa May ngiyakumema mtaka baba. Ngey 17 zika May ngiyakumema. Ngumemela umgido omkhulu wabaprofeti. Ngumemela umgido omkhulu wenkonzo yepostoli.
kereke apostola inkonzo yaseZiyoni. Ngiyakumema wena ogulayo, ngiyakumema wena onenkinga, ngiyakumema wena odinga imithandazo, ngiyakumema wena onama court case angapheli, ngiyakumema wena onenkinga emshadweni wakhe, ngiyakumema wena umuntu ongazazi ukuthi udliwa yini, mhlambe udliwa amadliso ngaphakathi kuwena, mhlambe udliwa amadliso buthakathi, mhlambe udliwa amadliso bumnyama, mhlambe udliwa amadliso kaSathana. Ngiyakumema mntaka baba, ngiyakumema mntwana kaNkulunkulu, ngiyakumema mntwana wezingilosi. Ngeyi-17 zika May 2026 ngo-10 ekseni ka-10 useni re tla be qala thapelo ya rona ya manyoloyi, thapelo apostola umthandazo waseZiyoni. Ngiyakumema mntaka baba lefatsini la Fine Town. Uthi nje uqela imoto uma wena umuntu odrivayo, abantu uma nje umuntu ogibelayo, abadrivayo sobanikeza ilocation. Wena muntu wadi taxi ukupe driver autose, first short left, first short right, first short right emagroundini after Mkhulu Tuck Shop. Ngiyaphinda futhi qela udriver kwehlise first short right after Mkhulu Tuck Shop emagroundini. Uzothi nje umuyehla mntaka baba, uzoyibona inkonzo nayi ya phezulu, uzoyibona inkonzo nayi ya phezulu. Ungababuza nalapho ukuthi kwaMkhulu Oti eSilo kukuphi, bazokhomba ukuthi nayi ya phezulu iSilo mntaka baba. Woza uzokhonza nathi. Simema wena ogulayo, simema wena onenkinga, simema wena ongazazi ukuthi kahle kahle inkinga zakho yini. Mntaka baba, woza ungaphuthelwa. Umsebenzi lo wabaprofeti, umsebenzi lo wezingilosi, umsebenzi lo oyenzele wena nami, oyenzelwe thina sonke ukuthi impilo zabantu zishintshe. Mamele, lo msebenzi lo uma nguhambulelwa kuthiwe angibize abantwana baprofeti for umsebenzi omkhulu wokukhulula inkinga zabo ezandleni zikaFaro. Mamele, wena ulimuntu kunezinto uFaro aziphethe ezakho. Manje ngizabe ngithi Faro lukulabana bamudimu ubanthele fasini la eGibhithe. Omunye angabuza, Dr. Oti, manje uma ngiza kudingakala malini? Ingilosi lithe wonke umuntu is for free. Akekho umuntu okhokhiswa lutho, akekho umuntu ofuna imali. Hauna mutho abatwa nchelete, hauna mutho ohlokala ngoranse chelete eyitseng uzothenga into. Enkonzweni asithengi, enkonzweni akuthengwa. Kereke ngawurekisa into, enkonzweni kuyadonatewa, enkonzweni kuyanikelwa. Akuna a certain money le ingilosi ithe kumina ngifune kuwena. Wena ihlo mukithi ngabaprofita lebana bahawu, umeme nabanye abantu. Ukumema abanye abantu kwakho isibusiso kuwena. Mntaka baba, this Dr. Oti Khehla lamakhehla, umprofeti wasenkonzweni yaseZiyoni epostoli. Hare kopane nkerekeni lefatsini la Fine Town ngomhla ka-17 May ngo-10 o'clock. It will be on Sunday. Siyabonga.